your best YouTube channel. YY Media. Kyabeeyi kyokola okuba nga oli kwa YY Media amwe bali kutugobera nga mbona mbozi daife bambi kitwizamu amaani. Just baba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Omulungi atuboneeyo ng'oli muyaka bambi tobona wambozi novaawo oba tukusaba ojja wali ekigambo subscribe okinigeko. Ekigambo subscribe kijja kwida onabanga otweyunzeeko tuwerabira mukwano kuniga okadde notification bell. Kino kikuyamba ku nti buli mboozi tutako bambi oba omukwabo bambi abasookerwako abambi okugifuna nga woli kumbona. Leero ntambulira mu district eye Mayuge era nga nkyalire kuku bambi muzeeyi ono muzeeyi Muyingo Sam. Muzeeyi Muyingo bambi emboozi ye ayeinamiza. Emboozi ye tinungi ono yazaalibwa nga mulamu ng'omuntu yena era ng'akola n'emirimu gye yasomaku wabula olw'okuba nti yali mu famire ya bwavu nga akasente kazirawo bambi yatuuka mu ky'omukaaga ebintu byalema yeira waka yatyama wabula ng'omuntu yena tiyakoma gano yasitukiramu weyaweza emyaka 18 yatandika okujja okunoonya ebyokukola era tukitegeereku nti eno yagira okolako ku mukyuma ekyapamba mu bitundu ebyobugweri butusaawo eno enakivumbi eyo wabula ekyaliyo tekyali kirungi yayagana y'abantu ab'emitima emibi era bambi weyali akola emirimu gino oba oliawo abandi tebasanuka kyamuviiraku amaiso okufaamu amaiso ge babanga abagayitamu. Wawulira bino Muyingo tabona. Muyingo saawe ntaka asobola kweyikiza era nga butusaawe nabamuyamba nibamuzakisa abantu abo okukyalo n'abandi abo bali kutambula bakati mukwano gwaife ali gano bamuwa kabamuwa amuwa kamere so olundi alya olundi byalema so nemboozi etulese gano bambi tuwaye ku Muyingo tukobere ku bulamu bwe. Nekintu ekindi kyali kujja okwogerako nti emboozi eyo by'omukwano temutambulire bulungi ng'aka ali kuziba amaiso yafunako omukyala yazalako ko n'omwana mulala wabula gano obufumbo bwe bwakoma omukyala yavaawo era tukitegere ku Muyingo amaze emyaka egisoba 10 ng'azira mukazi nga munumba abaawo yenka atukobere nti agezaako okufuna abakazi aye bayambe benda kumulyako wa sentede benda kumulyako butono bwalina so byonna ali kujja bambi kutukobera kuku wabula nga tukali kweyongerayo nendo okobera kuku abo nti wobe yena ng'oli kuku n'ebizibu ebikusumbwa ebizibu eby'omu maka ebikusumbwa ng'omuntu amaka gotigatebenkera nga byenda muku ebyekinansi Saalongo kyalema aba mu bitundu bya Mayuge ekyalo Minoni enempungwe bambi muntu mulungi osobola okwida mwayogera ebintu byaimwe. Namba y'esimu eri 0779 19 99 nkagana eye MTN. Saalongo ono osobola okumukira ku namba ya Airtel 0750 09 29 79. Iwe wobeyo ngwedingo zabizibu bikusumbuwa enamba etujukubako wabula ni mubambo n'abatufollowinga eri abantu abalina ebizibu kuba batalina okuyida ku WhatsApp yange bankati yazidi kino kiri kiti bakola bati ebyo abayenda obufumbo emikisa mirimo gyaibwe mubidi tijja kubijjamu inenewe eri yabida ku WhatsApp so namba yino bambi ya Saalongo musobola okumukubiraku bambi omwami ono wavunanizibwa aba mu bitundu bya Mayuge mwayogera bisigawo namba diri okwo so nga wembako byendi yazidi yolisigira nkyalira ku kubambi muzeeyi ono muzeeyi Sam ndi musanifu okubanga ndizo okukyala kwano makago kale sewo
ayogera kuko irobozi ndugulire ndiri embera yoli mutinu njayo asobola okwogera kuko awo so tukobere ku mbozi ey'obulamu bwo ozaalibwa otya era otuuka otya amaiso okufamu wegamba nze mu buzaalibwa nga nazaalibwa ng'omuntu abona emala okuzaalibwa ng'omuntu abona abantu embeeta mu kiseera ekyo nga akaali muto natuuka okujjayo okusoma naasoma kuuku okusoma kwange okwenfuna entono natuuka ku ngaawo mu kyamukaaga naale oyogera ku kwino natuuka mu kyomukaaga sente ddala neetema engalo eno engalo eno yavaaku kudobona nga bwe ndobona awo naabanga okusoma ntyaime so mu kiseera ekyabazadde baali bakola ki mu kiseera ekyabazadde baife balimi abazadde bange balimi era nabuti saawa eno waliwo omuzaire mulala n'oyo maama wange oyo ali awo naaliwo saawa eno yenka era naali kugezaako kunkuuma so wano mu kusoma amaiso gaali nga gabona bulungi ngambona bulungi ngambona yala bulungi nti nga tisobola kufuna kizibu kino mizaano ki giwakolanko ku isomero eyo oba oli awo giwetabanga muku ng'okaasoma isomero okuzaana omupiira okulumuka embiro egyo emisomo gyetaniranga ino ng'olumuka embiro imeka mbiro nga numuka 100 walimu embiro ino embiro kensindika embiro omuntu wakulingira oba oli awo asobola otakakasa bigambo ebintu byoyogera ndogera bituufu nga kinakala naye binakulanga ku isomero n'okuzaana omupiira egyo emirimu niginakola ino ku isomero so embeera ey'ebyenfuna waka yali etya mu kiseera ekyo embeera ey'enfuna era yali yakweyiyayiya ng'omuntu waaba mu kyalo eno obaawo okuumwa oloni ekyokufuna nga olima wafuna byolimye watunda wabanga obwesi nga bandi twafulawo minzaani atandika okutambuza minzaani eyo kwogulaku ku omwani olwokwenda okwebeesaawo obeewo ng'ogula bumwani era mu kiseera ekyo omulimu ogwo gugulabona nga tiguli kumisa bulungi n'atambula neyongeraku embeera najja mu kyuma kyafamba bakyeta kina kivumbi n'akola mu kyuma ekyo kale wenkolamu ekyuma ekyo nekikolamu emyaka 4 awo nagaafa obuzibu bw'amaiso okwidda nga tiidi kamaiso gatandikirawo navaayo awo kale ugamba envaayo mu kyuma okwira gano nga amaiso gali kugiira irala mpolampola bwenatuuka amaiso gatandikanga gasiiwa gasingikanga gasiiwa gatandika okumyukiriranga awozanga kiki twagezaaku ino kujja kumwidwaliro batwala kwevoloba eyo era byalema batwala kweidinda eyo omusawo ali awo ati aidda lwakola mu hospital mwidwaliro ino eryene oyo yatuuka okwoningako yati nankebera yakobakoba ati amaiso gabala okwononeka so tulowooze nti oba oli awo mu kyuma yali aba emitima emibi ku byemirimu nze era ndowooza era neyo kubanga eyo neyavu ensonga eriiso lyazimba ino lyazimba ino lyatandika okufumamu amaziga amasira era ino lyena ino lyayabika emuma eno yene ey'omuliiso akantu kali mumuma muno ntiidi era kali mumuliiso muno kalimu akantu akawulumfe akali ose nani ose kawulumfe kati era kali kavaayo kati akagama nakaizayo kairayo n'engalo akabona so ng'okali kufa mu maiso wafunaku omukazi nafunaku omukazi oyo nazaanayo omwana mulala nga wenkukobere nti mulala bigaana era okuvaawo nabanga obutulu bungemye era nfigaanaawo bunavaawo mbali mu kyalo muno bampeetaano batwala eidinda so kyenikwenda okutegeera omukyalo okuva waka yavaawo kuba gali ozibyemu amaiso omukyala kwegamba awo era nga bwena embeera bwodibona bwebona nga omuntu obutulu tabusobole
akatya weyiye mwene tomuwayira tiri mugayira ati weyiye nti weyiye mwene kanoni yako kwa wandi kanoni kwagana. so otandika otya obulamu oba embeera yaleeta mu kiseera kino otuluwaire omukyala yandibaire oba oliawo ngaakuyambako ku mwino buti ye naagire mu kaseera kano kaali katya eka mu kiseera ekyo bwe nalikendiwe ng'abaawo omusaadha mulala amweta nilivingi wa Nanvundu eyo eddagala lyakuba ati nga bwotuluwe amaiso ndi kuni mukwano n'abantu bange ekitongole edinda kyenasomerangamu era ndi mutulu aye bantwala banange eyo kwegamba mu kiseera ekyo nalikendi n'enaku yali nene nga nsobolera wakwakwe nti okufa kusinga okufa kusinga okuba kunsi okubonaabo kunsinga ngeri nali ntuuka y'amaiso kanti okumala gafwa eka yambeeta yatwala idinda esolo eri eyidinda kwa Vojalod manya Vojalod aleeta Victoria Rehabilitation Center aleeta Rehabilitation Center of the Blind Rehabilitation Center of the Blind ebigambo ng'oli kulya biriye Rehabilitation Center of the Blind ebika naawo twakolawo omulimu gye twakola koosi twakolawo koosi eyo yali yakuluka ntebe tuziduluka mu kainiseti wetumala okuluka entebe edo abazungu babulira bava okulya so bakwegesa okuluka entebe wayiga kinya kyekindi yali okuluka entebe n'okukuluka emiguwa ekyo naabanga nkitayo omugongo era ekiralo kyatuuka bama banongerayo esalaama Kampala eyo koosi yaliyo yakulima kulimira irala okuze ku muzaano kwene nga babegesa olimu otya ng'oli muzibe tobona olima ng'omuntu wabona buyandinyi ogamembako walima bakuwa buloka eyo ebamu emigongo 5 buloka eyo bagikuwa wagirima kwegamba nga tulimira ku nkondo buloka eva kuno yagiuka kale nga kuvaako oluguwa yanga vayo kubaako oluguwa lwotambulira kuwabona oti ne buloka eva kuno yatuukanga kuno fika buloka eyo bakuteeramu obulayini oba obubimbi bawulamu enkobe ngaawe naaba buloka bakola bayawulamu akabimbi nga kamwigo mulala kuba omwigo mulala nogwe 40-12 nigayiwa 40-12 dabamu obuloka nga 5 so wafaayo ng'oidya okulima wamala okwega ebyo oyira mu kyalo otandika otya obulamu buyaka gana bwemala okwira okuva eyo nga maze okumpa ebigandiko yange nayira gana bwendya gano embeera nagiwona nga erikumbisawe fegalo ekyokula ekyokukola nagakumira mbeera kuba ero okusoma navwayo twaba gano nga ni maama wayoko tweyiya gano ngeza kyakukola era twaba gano nabutuuka saawa eno ndyawo mpegaawo omusaadha ndyawo bubeeza kintu kyona kyona kyendikola nti waki eyo koosi yonasomere endozeewo nakitambuza kuba ente tetwalukangere muna tetwalukangere bebakwegesa byokuluka emiguwa eno mukyalo tosobola kuluka miguwa emiguwa mba enjiruka ino aye saawa nabikosinzira aye nga eyo koosi ndinayo ino era nga mpala naluka emiguwa naluka mwene nafunamu esente ate kulima dduma okulima ebidanda bebakwegesa engeri balima ki itaka lyozira okulima kwegamba okwo nabala mwene nalobaku kitaba kwino maami okulima kuba nandibaye nga ntandika okukola eno ebyokulima nabanga eno okulima kuli kumufubira ino kubanga era nagezaako okulima nalima kwemanga eyo duma yabakonjera bulungi nafunamu ku bafudde nfuna nabakendya awo mukiseera ekyo nafunawo okukabya omukazi nawe omukazi oyo twaba naye nga tulima nawe tulima n'omukazi oyo omukazi atuuse kuba bulungi twali ose tubaamu ku bulungilungi
abakazi bayafuna bigambo tyabona olwanfaana ati nja wakoja wange abakazi olwaire wange yalona bintu kugolola omukazi wali wajja mubaselewe wamutoolayo oba byali bya kwagaana eyo okuleeta waka omukazi oyo yali kumunanga yamumpangira najja yamunleetera kano muntu naye yamumpangira mukwano gwange omukazi yali nga abona ye mwene ngaabona n'amaiso bulungi abona omukazi twabona emyaka gyalinga ebiri tuligala mumbeera daife aye tiidi buzibu bwe bwavu yasindikako ekigaali nga tekijja oba tiidi oba yasindikako ekijja galinabolanga osende sindika kijja walowooza nga ti ekigaali kiri kujja aye nga mwino aga wena asaidinga kijja ikano n'abantu omukazi oyo yatukawo nabonanga embeera yali muti yalimu ngeri yabasenembi banugira omukazi oyo bamutaamu ebigambo bingi kwembeera yali akyusemuku abantu bamutaamu ebigambo ati ebigambo boniyo toniwowe sana kuba nomukazi oyo kyokka yali anirire bulungi nga olusunawo nga nti omukazi eri okubaawo nga tali kunira olwisinga kuvaala nga kulimulemesa kale yafunafuna ebigoyegoye n'avaala yabakatalisa okunira awo abamwenda bamulanga kuolusa okunirira otegeeza ki kuba omusadde wali tokola tolima emmere bwena maama n'ababeesaawo omukazi okunira yakutoolawa okunira kwaliwo nga muzeeyi yaliwo nga amuwa emwani ng'amuwa emwani yajja yanoga yafuna byali kwenda yajja mukatale yagula beesaawo ebyo babikola nga bali kwenda bamusiimya akuume mutabanegayibwe babenda abeewo fega omukazi oyo nabonanga kwekyanga nfula olwavu okubaawo kemu ng'ajja akwati niwakoja eno ngaikondeta olwaja akanti aja olwaja olwairewa okwire wange ng'animba ati tuli kujja kulira koja wange yafuirwe bulugwere eyo muna omukazi nze wentabona ajja okulinga muno mubaka buli kintu asibye kale ngwendowooza nosibye ati ndi kujja nditeekanga eno wama wakoja wange kumbe ndowooza yakwibamu ngoye nga tiidi era engoye yaditwala nze nasigaliremu awo eningira yakuba jajja lwavaasa yakuba ati ndikwira olwokuna lwatuuka kyabonaku toma n'aliira saliira oyo omukazi yagiire yala aye watuuka ekiseera yakoba ngaoba ekiseera kizi kuwali yayamusigule wanga ndowooza byatuuka ebyo byanubankana yali yamusigula yali wakwene kuno omuntu oyo yamusigula kyekimu yali wakuno kuba alina ebigambo bingi yamuliisa gatwa kumusiba omuntu atoole ku muntu abantu bagumu omuntu atabona ali kukuuma mwine wakuba oti kankutooleku omuntu asinga kwenda muntu kubonaabona ega omuntu yobanga oli gano oli kubonabona nga bwenindi omuntu niwasinga kukibonekera era yasinga kukisanukira ega yenvaano kaina omukazi iki kyona etiri baisano lyabantu omuntu ayenda kubona nga oli awo oli kubonaabona oli kudooba kale mpeka bafuniranga muwa omukazi aba bayenda abantu baboneebone bo beene bafuniranga muwa ntegaana ayenda iwe oboneebone ye kaali bulungi ayenda iwe oboneebone ye ngaali bulungi kuba eyo yonaabonaabona ojja kujayeko omusawo ekitole kya saabuni omulamu nga muzibu akoba ati munandi kwenda kitole kya saabuni awo nemirembe era omusawo ekitole kya saabuni yakoba ati otyo awo ndi kumukuuma muzeeyi buti omukazi wajja bamukusugwireku tuwafuna mukazi wundi kabiri awo nagezaako kabiri okuleeta omukazi wendeeta omukazi kale omukazi yene twakola wano nga tukola naye tulima omukazi bwe tulima naye era yena kale empiseera eyo liyakozesa ey'okumusigula bamusigula era bamusigula omukazi atuuka wano ali bubi
bano babasayi bange bamungulira engoye yaba bulungi kati wekyatokola nitandika okudikida tomulangire oyo oba mulangira nti omuntu yakuviireko omulaga mulangira yali mumbeera mbi edde nakaveera yadde nakaveera omukanda wavano ng'aniriire buli kintu kaali nakyo ng'adigida okudigida okwo yafuna abakolaki yabakayize ku katale yerabira iwe wamutuusaawo namutuusaawo abatuuka berabira babatuusa berabira ino kale bwe yerabira akola nti nze kyakukola yena yamusigula wakuno era yena wakuno embawe lwaki basigula abakazi bo oba gaakawambwa ve wakeeriwayo omuntu nti tayenda omuntu obe bulungi abantu yena ayina muntu kubonaabona nakangukoye omuntu yena mwifu abasoga omuntu kyasinga kubona nga oli kubonaabona ng'oli kumwegaira buli kintu oli kusaba oli kudooba awona idembe yabonanga naawo kuba oli kudooba buli kintu yobyayo wamusaba so wakoma wano ono wajja yena ne bamusigula ebyabakazi wabivaako fega nabigumoza oli mu bulamu bwa kiwulu ndi mu bulamu bwa kiwulu era ndi singo ojja kunkobera oba okasakinga nende onkobere obulamu bw'ekiwulu obwagaina otya bulamu buzibu ino nenaku esinga bunene enaku y'obuwulu nomuwulu nakasinze kubonaabona atya omuwulu olina obuzibu bunene era omuntu omuwulu bantu babanga kukunako otambula aiwa kinga kafunanga ekisira bagunanga badde bakubonabona ati muna ebikuluma kuba ndwaire obuwulu bulwaire kuba munumba oli muwenka iyo nalwala oba olikwenda amaadhi nga osisula odakuba ofa ekiziro ky'amaadhi nga olikwenda akanwayi ngaezyali gakuwa obuwulu ndwaire yene waine nga nekasinze mukuba mbi aiwe obugumire buti emyaka gisoba 15 oli mu buwulu mbeti bugumirika bali kumpi kulonda ati niwe okulira baina abawulu emayuge abawulu okuba kulira sikuba kweyendera bazibu bikutuuse kwayenga okukulira abawulu sikuba kweyendera kwegamba nobuwulu nobukasinze kuba buli kintu kuba ngaba bingi byoyenda okwetuusaako aye nga toli kusobola kyokoba Sam then bino bye bakukola abakazi nga oleeta abakazi abasigula bajja tokobe nti wabiviira ku irala oba wokubyoto olisinga wakali womukisa nti wobona eyo asobola okuyida okufumbira omwikiza yida mu numba yafumba abona kizibu nti kizibu kiti awo wakatonda eza kizibu katonda ezibu aye saawa eno nasiba nti sikayenda eyo wataleiga egalo ndyawo ndiwo kalinda bya stress da kugula buwunga zigano mbawo wowe kuba chance gatotona inzo kubawo yokufuna omukazi yabaka yafunye nsobola okubawo yambesawo ayenga sikayi kitwala nti nsonga yene yakola nti fune omukazi yenda okubawo malaga bawo obuwulu kolina ekyokulya tibwita aye mulimu ebizibu kamaala ebizibu luna bukasinza ebizibu kubanga buli kintu okyekolera owange okuba koti munamoze ku musaatu iwe mwene niwe oyoza muwulu eza yona ataba kukifuba ti munandokeza ki kuba alina omukazi akola ati abona omukazi mwene abona bwangoye yakola ati engoye dirugaye yakwokeza so mumbeera niyobaire musamu oli muzibe omukazi azirawo obulamu bukaluyo butya waka wano wano obukalubivu era buliwo bunene kubanga omuntu nga bwobona ifu omuntu omutulu atabona kuba nzira mukazi ebigana emirembe gyange kemaama oyo aliwo ate yena yabaka atambwire oba najja kuyajja awemba ndimu okukalubizibwa kunene
nikuza kuwene kuniba ganda banga abandi ayenga kiko ya mali ya weno kwate nikuja wabaganda banga osigala wabagano we ya wakola kyokola wa tabula kwaja kuyo mikwano gyo kuba omuntu yena tabula mukwano gwigwa bakuni okulya ganendi eryetya kuba mama ndi mbona yena tiyeyinza muchala yena ndi kumubona era mukaire mwene bebelenge asula kuba umusoka kuba ati omuntu unakola tofandala yasula lero idoda ku kacyatsi yizo kuba wali ayo lamba lendula idda bulungi nga to walamba ile nga tolire endo teida ate cyose kitibonde nakyo kuba zento hano mweze mulaba ko munombo mutilamba chi tidi wabona bulwaye tidi nganja kulina akuma bukumo bweyo upaka bweyo kucya obo ine byolowooza bakwambe bava ku birowoozo ebirowoozo mba bulunako sokwa ngolowooza bya kufuna mukazi enumba eno ndizawo nti omukazi okuyiza omukazi wabawo kulota lowooziza wakoti akantu enduka aye welako kyazozeza ngoli kumoga umogoti ibogire kuliri era bwacha kuli kumoga nakuba ki obana kuyabutulu ngeyo boli kulowooza oti ba kaititi obona bulwaire buli mubongo kubo bongo novuga kwendolo kaititi ozibu buliwo. Okay, angotereko kuba nti oli mutulutobona olina birwaire bindi oba oli awo bikuluma omuntu birantegeire kuko ebiku ebiku benoma nokuba muku bintu ayengo okulumuziwa omuntu tabula bimuluma munumba mulimu ebiku ebiku benoma munumba oba nebikulemesa olambala ndowooza yona yandiba nsonga kuba ekikuluma kyona endolo teida ayengo omubiri kyaida nga oli kuwulira kyaluma kyomuyala kifuba idembe wabulawo kyokolawo okwo ate onakolaki tobikangamuku obikanga kwota mumusana nga mumusana guli kwaka ata mumusana gwabyokyako kai wawona ikule wangiza oli mutulutobona oli muzibe endyanafu abakazi bajja kaina ebiku byona era biruma mulala yiga lwaki buli kintu kiri kuyiga mulala yiga Sam nti butesobola utesobola buli kintu kyona kyona kaitobaza kyoli kwesobola buli kintu kiwera kuiwe oba watoli kweganga buli kintu waki buli kintu kizibu kyona kikiri kutuukirira aye ngo kunediziramu ako kune muzira eko bili oti bisindike tidiku engeja bidamu onangozi era kyekimu onangozi obigiragana ko bisindika otyoba bisindika busindika gyolume Sam okulima nti babi sindikati muje mulume Sam je mulume nze era yitule mpwera ko ino byanuma alobo tesobola wasiga ka buli kintu kiri kuonya abonya. Okay, akisinga kuleta ebiku eba nsulambi munumba ebyokusula biri bitya nduka munumba era ntenduka ntyo okutenduka si bulungi ngo omuntu yanduka yatyali bulungi atenduka bulungi biswaza biswaza numva neyo aye esatine enongi yokwati omuntu ali kutenduka omuntu yantenduka ntyali kutenduka bulungi be tenduka ntyo era Katonda yabendo naida otyeide anga nsula remote nsula ngeri yensula yambwa yene kiri bolonje nako antine yagaira mukutenduka eyembe yo nanje wananga tinonje mbozi ya Sam kinunje wera wantu sekaseka mu kwa ira byanako musoga kati ebyenako bisekebwa ali wano azeno mukyale eno mayuge n'empungu eno eminoni eno bamwidi serebo Sam ono bya Katonda bizibu nti akola ebintu bye byewunisa ali kumpi na luguudo lwa Collins Tamakuba highway aye Sam omubona nga ali kutambula ku luguudo yenka nga
ezira ali kumutambuza nti oba amukulembeire wabula yatambula Katonda yamuyamba mutoka so bonange eriyo Katonda ebintu byakole byewunisa saa mukikola otya bino ebintu byewunisa okutambula novueyo notuuka eno ngeza muntu akugemyeku amaanyi ogatolawa ekyo nakyebuuzabuuza nti Katonda nategeka kubanga eze nange yentambulamu okuva nvaano najja ne mu bitundu ebyo waire enondwe waire enfungwe nja kucakala kwatuuka ekiseera ze nakyakalamu ku kyalo kuno ewali akubulamu nalyagenda kubyamukulamu era ku kyalo kuno ekiseera gentajja kaitamba anenze ekyo Katonda kyeukiza Katonda talanta yajimpa Katonda mulungi kyeukiza Katonda era neyokiza ino Katonda kubanga ekyo kyenkaali mbanga Katonda mwenu mwikizamu kubanga tikoya ino bantu okay saa munga nkali kwerabira kumbera yolimu weba yabona emboozi ife ne tulikuwaya nakati oba oli awaenda kukuyamba koko wa byakulya oba biku akuyamba wa woli obo byine anze okunamba ebyokwebwika n'okulya nenda okuweza obuntu ababulwa kulya ate ebiku byona yonsonga oba ebyo bireke bibita nalumba olusooka eyo ino omusaayi ebyo nebimu ku bizibu byendikuba ensula ebiku okulya ebyo byebonanga nebintu bikuba omuntu nebisobola okumbeesawo omunsi nga mulamu so nga tumalikiriza bambi lukwawa media ndi yazidi olisigira kwida wano nvire mu bitundu byaifere mu kyalo ebesede mu bikado obuzibu bwembwe mu butabona buzibu bunene era kigambo butabona kyetaaga kyakugava koli mwana muto ayi komaze okukula kwensi n'ogibona nti bana olowoozanga kufa kubanga mulimu obuzibu bunene omuntu awali obona eriiso ti noti okusobola okutambula era ekintu kyosinga kukanalala kutambula kuba wabitanga wabona ekiina ekigambo ntoka yodukira oti omunja mubebiina olemerera okutambula okay osula wano wenka munumba ezabaida kukutiisatiisa kuku okondiisatiisa munumba kuba ku lwigi kuba mbali kwa bawo lunaku mbweri yabalogo esaawa nga 6-7 adododo akati oli mulogo weroge eno yona baidayo eno tukalo tuli mukakondole basinga kwendaga abo balimu era daya aliwa kunomva kwa onfufu wetu wa otya zekayimbane muno ebintu ebikali mu byaleno ino iwe balimu ngensekuze abantu bakalumuko obwire ino bakalimu era tunafuma muno batu namubona ka nakufuma awo ngayemerera yezinduko bayona yezinduka yanjira munsi yanjira oli alimukola kati oli muzibe gamubona otya nawe nenswaswa ekikati wabona iwawulira nawe nenswaswa nga alimukala kati oba ilo yemererawo nkyoba ilo yemererawo nolirinda kiwano bwiwe nga wida ati mwangangane mutandika okulwana wandikoze otya otabona tabona nze Katonda yanamba nemugema andita aike mugemye kuba obuzibu buno obutubu buno bwenemuku obuzibu kamaani nali olundi nali nva nondwe eyo nali wamuganda wange ali enondwe nali ndi ku nondwe obo amaadi gage tusiukira ku 12 amaadi gatwayo gatandika okugwa akati mulinda amaadi gagwemale amaadi gagwa natambula gwacha kusawa obokere kujja kuwera ndala nako omwana nainaye wa mwana na zenti muna tukwasoje ati musule zeti ono lugudo lwe tinda kusula nakutambula bakatuka awo tutambula tuka mukabali akaka kwao
ng'ova ku busimu ku luunino nino. Uno omuntu yafiira mu nsiko y'entaama nage yafa ng'atweremu esaati kuntuukira mu nkende. Baagenda bweyakyuka ate naamugema. Baba twafa naye. Era yansinza amaanyi alina limalire mufuireku. Yali ayinda ki? Kidi. Mpegana abandi bali balowooza. Nga balowooza ati yajja muganda wange ayinza okuba akula akantu kanfa. Oyo yatuukira mu nsawo. Antoolemu ekirimu. Kayo muzibe geno omuntu yayida asale muzibe nsawo. Muganda wange. Wena muzibe otabona omuntu akusalamu akolo kumeka bakuwaire. Omwe kaita abana atandika kwiba n'abakaira abayiba. Abayiba balijja mu igulu. Tidi. Oyiba iba kukwife otukolakola kwa ikayi weiba ni muzibe. Iwandiyambye. Nandowooza nti omwibi yena asobola okugemerwa ekisa yakuwa. Ekuwa musana asobola okugemerwa ayo weye. Ayo nona ikaidye ku muzimu gule gwene ogutasoniya. Kale bambi. Oyo ni Sam. Ene embera yalimu. Tomano osobola okuba emboozi ya Sam yakugemaku ku mutima. Osobola okwiddaga muyambaku abagano minoni abasamu abagano ku kyalo minoni empungwe mayuge asobola okwidda wano bamuyidi serebu obuuza oti Sam muzibe atakoga atagejja ali gano sada zatabo mwida mwawaya ku tijja kuswika gano mwe bale kubaako Sam Kumvangula ku. Kwa sebolo jino.